يتهقي وكبر له افافاس كنا يخدم يونون مجموعة مقرن اس الجمعة يتمدين تنتيزي وزو ذا الجموع عند ردي السمليلك ويدي تيكين قس قامو فيدرالي نغ لو كونساي فيدرال المندبايا لانتد اسن السبت تيفرانين تسقاموت ليزيلو نغ لو كوليج دي زيلو عند دفرنن 14 كراسن غير 29 يدي قدمن يمان نسن الفوط. Le collège des élus, c'est la quote-part au Conseil fédéral. Nous avons la Commission nationale par rapport au pourcentage et le nombre d'élus qui font figurer au Conseil fédéral. Ils sont au nombre de 14 sur les 275 élus de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc leur rôle, c'est d'intégrer l'instance fédérale de la wilaya de Tizi Ouzou. Les membres du Conseil national, qui sont de 21, ils sont membres de Darwa au Conseil fédéral. Les députés et sénateurs, ils sont membres du Conseil fédéral. Le collège des élus, les premiers secrétaires de section, ainsi que le collectif des anciens de 60 Darwa, qui est composé de 5 personnes. كبر له افافاس يشمي القديشات مخلفن قرنا كي ان قران عند دلان تمليليين كتجميليني مغناس ايناس المندو سكواس ويس 50 اذ يدينو الفان تيزي وزون بالقسمي محمد السعيد بربر تلفزيون.